محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله جل وعلا لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص فيخصهم الله سبحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه وإن مما خص الله عز وجل من الأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهر رمضان المبارك حيث فضله على سائر الشهور والعشر الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خيرا من 1000 شهر وفخم أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أري يتي الله سبحانه وتعالى نيمنير نيما الإسلام نيمنير أنكدي tawnugol en duɗo lewru suumaye ɗen torimo kanko subhanahu wa ta'ala yo newnan en howrugol nduɗo lewru waɗa golleji yamiraɓe ɗin o jaɓana en o waɗa en rinɗinaɓe natugol yiite e yimɓe naatay ɓe aljanna amin so ɗum yawti haray miɗo wasiyo on wasiyo hoore am musidɓe tedduɓe ɓeydugol hulgol Allah subhanahu wa ta'ala hulamo kene e gundo anden wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko hertori tagugol kañum e suɓagol wona o daaliri noon wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah subhanahu wa ta'ala holli en e oɗo aya wondema himo taga kala ko o faala himo suɓo kadi kala ko o faala aray noon ko e nder ɗum himo suɓo kanko Allah subhanahu wa ta'ala konko o haaji e tagore makko nden foti ko yimɓe ɓen ma ko nokkuli ɗin ma ɗum ko saayiji ɗin o waɗana ɗi ɓural ko o faala o haray ono andirɗen noon ino jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala
e saa'iji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓural e teddungal e barkiiji e heewgol moƴƴereeji ndu lewru suumaye ndu wonɗen e mum ɗo lewru barkinaandu Allah subhanahu wa ta'ala okku en barki kowoni e mayru amin. haray Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni ndu ɗo lewru suumaye wono andirɗen noon e dow lebbi hitande nden fof. kono noon kadi e nder lewru suumaye ndun jemmaaji balɗe 10 sakkitore ɗen Allah subhanahu wa ta'ala kadi ɓurni ɗin ɗon jemmaaji e dow jemmaaji heddi ɗin fof. o suɓi ɗon kadi eɗen ɗon jemmaaji 10 laylatul qadr jemma laylatul qadr oɗo kadi jemma o waɗanimo ɓural hertingal o mawnini ɓural oɗo jemma laylatul qadr o waɗimo jemma on hino ɓuri on ɗum khayrum min alfi shahr hino ɓuri lebbi wulure. Allah subhanahu wa ta'ala kadi teddinide oɗo jemma tippingol nde deftere makko teddude alqur'anul karim wono o daalirno e ngol cortol ngol jannguɗen ɗo annduɗen en fof inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ila akhiri as-sura. aray oɗo jemma laylatul qadr o jemma taw ko mawnuɗo barkinaɗo heewɗo moƴƴereji sabu himo ɓuri moƴƴude edi lebbi wulure. lebbi wulure noon wono andirɗen noon hino ɓuri duuɓi te 60 kañum e tati rogol Allah e mum imanamo hawrodiri e laylatul qadr haray himo ɓuri edi rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala e nder duuɓi 60 kañum e tati ɓuri ɗum ɗon no ɓuri ɗum ɗon seeɗa ɗum ɗon en andi wona duuɓi sama kala noon. Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno enen moftenula sallllahu alayhi wa sallam ɗen duuɓi men ɗin ɗuuɗa o waɗani en so ɗiɗo jemmaji ɗiɗo saayiji tawa en hiɗen rewa Allah subhanahu wa ta'ala e majji tawa en heɓa e moƴƴereji wastawi hara e rewino Allah subhanahu wa ta'ala e duuɓi ɗuuɗuɗi ɗum ɗo haɗay ko ɓural bal Allah subhanahu wa ta'ala hertinani moftenula sallllahu alayhi wa sallam yo Allah ɓoynan en ɓure makko ɗen. haray ndu lewru teddundu ma o jemma laylatul qadr ɗo jemma barkinaɗo koye oɗo malaika ɓen hino heewa tippagol e makko sabu heewugol barki oɗo laylatul qadr. haray oɗo layla oɗo jemma ko kisal ha fajiri on feera kanko kan ko fof ko o moƴƴere bone ala e oɗo jemma laylatul qadr. sen daari ka sunna nabi sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe holli e wondema ɓe maaki man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. kala on naafuɗo laylatul qadr hara koye hoore gomɗinal jotagol baraji ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala oɗo o yafante kala ko ardini immorde dunubaji. ɗum ɗo tuyoni en andugol ɓural oɗo laylatul qadr. harayno won andirɗen noon laylatul qadr oɗo jemma laylatul qadr ko e nder ɗe balɗe 10 sakkitore suumaye on ɗum ko ɗe balɗe ɗe wonɗen e jaɓɓade giba janngo inchallah yo Allah on tawno en hokka en moƴƴere mum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taharraw laylatal qadr fi l ashri l awakhir min ramadan. ɗaɓɓite laylatul qadr e nder jemmaji ma balɗe 10 sakkitore ɗen e lewru suumaye ndum. kono noon kadi e nder ɗen no balɗe 10 kadi sakkitore haray balɗe fuuɗude ɗen hino ɓura jortede ko tawata koye ɗen ɗon jemma laylatul qadr o woni sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗaɓɓite jemma laylatul qadr on e witre bi mana ñalaɗe fuuɓiɗe ɗen e nder ɗe balɗe sakkitiɗe e suumaye on. kono noon kadi e balɗe 10 sakkitiɗe ma balɗe fuuɓiɗe ɗen e balɗe 9 sakkitiɗe e lewru ndun ɗen noon kadi aray no ɓura jortede ka tawata oɗo jemma laylatul qadr ko e makko o woni. haray ibnu umar radiallahu ta'ala anhu o fillike wondema haray yimɓe buy e sahaba ba nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe hollano ma ɓe hollano laylatul qadr e ɗoygol maɓɓe ngol e balɗe 7 sakkitore nden e lewru suumaye ndun. nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ura ru'yakum qad tawata'at yani ittafaqat fi 7 al awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi 7 al awakhir. ɓe maaki mi yii wondema koyɗi mon ɗin fof ko holla ɗon kon on fof ɗi fotti wondema laylatul qadr ko e balɗe 7 sakkitiɗen haray kala ɗaɓɓito laylatul qadr yon tigi ɗaɓɓitu oɗo layla e nder balɗe 7 sakkitiɗen. kono noon kadi haray ɓe maaki e hadis goo
ɗaɓɓite lewru ndun e balɗe sappo sakkitoroɗen fof ɗaɓɓite kan jemma on e balɗe sappo sakkitoroɗen fof si tawi noon goɗɗo emo lo'i ma o ronki yo Allah dandu e loore e ronkere haray yo on tigi wota on tigi foole e balɗe jeeɗiɗi sakkitiɗe e lewru suumaye ndun kono noon kadi hino jeeya kadi e ko ɓuura jortede tawde jemma laylatul qadre on ko woni ko o jemma ñande noogay e jeeɗiɗi sabu Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu o wi'i kanko imo andi on ɗon jemma o jemma nela sallallahu alaihi wasallam yamiri ɓe yoɓe daro e makko ɓe juula ko jemma ñande noogay e jeeɗiɗi kono noon kadi ɗum ɗo fillama ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma e woɓɓe goo e sahabaɓe ɗum ɗo fof haray ko hollay ɗum en ko honno ɗaɓɓitirten oɗo jemma haray jemma laylatul qadre no karama koɓe makiri noon kadi o tabitata e jemma goto e duuɓi ɗin fof haray o sansodiray o eggay nduulewɗo masalan nde hitande ɗo wona balɗe ma ɗum jemma nogay e joyi on hitande arore no wona e sa e jemma nogay e jeeɗɗo on hitande artoyore jemma nogay tati on onon noon haray eggay e nder duuɓi ɗin wona jemma goto pet e nder lewru be lewru e hitande bal o eggay ɗum ɗo fof haray ko tentinay ɗum wondem haray ko be wakkilo ɗen ɗaɓɓiten jemma on rewen Allah subhanahu wa ta'ala eɗe balɗe sappo sakkitoroɗen fof fiyo en heɓu oɗo jemma ko ɗum waɗi haray Allah subhanahu wa ta'ala o suuɗi en andugol oɗo jemma himo wono en andinde jemma on ko ñande tel ko jemma tel kono haray o suuɗi fi hon ɗum fi en ɓurtu wakkilade ɓurten tuubude rutto e Allah subhanahu wa ta'ala tinnoɗen ɗoftoɗen Allah subhanahu wa ta'ala wakkiloɗen e golleji moƴƴi ɗin sabu haray si en andino jemma on haray buy e meɗen ma ɗum yoga e meɗen yonnorane tun on ɗon jemma akkita jemmaji heddiɗe ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala e ñeeñal makko o jarribori en honɗum angal andingol en ko jemma oɗo tigi woni jemma laylatul qadre fiyu en ɓurtu wakkilade haray ko hanuɓe wakkilade musidɓe tedduɓe ko en ɓurtu tinnade wakkilo e ɗe balɗe sappo wonde arde ɗo kadi ɓuri no wakkilornoɗen noon e balɗe heddiɗen beela yen heɓ moƴƴere oɗo lewru heɓen kadi moƴƴere oɗo jemma mo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam tentini wondema haray hino jeeya e fannaɗo moƴƴere aranum ɗum taho mo suuma e dari ha lanni o ronka yafanede no jeeya kadi e fannaɗo moƴƴere nelaɗo sa sallam ɓe maaki on laylatul qadre on tigi ronki heɓude oɗo moƴƴere laylatul qadre yo Allah hokku en moƴƴere laylatul qadre nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe weltinirno sahaba ɓen argol nduɗo lewru suuma e ɓe makuno e nder hadisu on fihi laylatun hiya hayrum min alfi shahr man hurima hayraha faqad hurim ɓe makino e nder lewru suuma e ndun jemma tawɗo hiwɗo ɓuuri moƴƴude kadi lebbi wulude ɗum ko laylatul qadri on kara on fannaɗo moƴƴere oɗo jemma haray ko ɗo woni ko fanna yo Allah on dandu en ɓe make hadithu goo ragima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma insalaha qabla an yughfara lah ɓe maki perdi hayri jaasi on neɗɗo mo suuma e tawi ɗum giba kandu fuɗɗi ha kandu haaɗi o raɓɓinɗini ha o ronka yafanede zunubaji makko ɗin yo Allah on dandu ɓe maki e hadith goo jibril ari e maɓɓe o wi ya muhammad man adraka shahra ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhila annar fa abadahu llah qul amin fa qultu amin nelaɗo jibril arno ka maɓɓe o wi ko ayi muhammad wi'u amin hon ɗum kala on mo allahu on tawni lewru suuma e ndun o maayi o ronka yafanede o naati yiite hara e oɗo yo allahu woɗɗintimmo yo allahu on woɗɗintimmo o wi kanko jibril an muhammad wi'u amin nelaɗo maaki amin oɗo ko hombo tori ko seydina jibril hombo wi amin ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam sikke ala oɗo du'a ko jabotoɗo hara ɓurten wakkilade rentoɗen nde woneten ɓen tawa ɓe koɓe suuma e daroto raɓɓinɗino e nder lewru ndun ha ronke yafanede yo allahu on dandu en haray ko tentinten tun ka sakkitode o andigol haray neɗɗo on no hani ɓurtude wakkilade ɓurta du'ade e ɗeɗo balɗe sabu haray du'a e ɗeɗo balɗe ko mustajab bimana ko jaabinte ɗum on tigi
andi haajuji muɗum aduna e lahara on tigi ɓurta wakkilade toro Allah weeɓitano Allah andina Allah haajuji mum ɗin belajo Allah subhanahu wa ta'ala huntanamo haajuji makko ɗin hara hino jeeya e du'aji ɗi naraɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗini en wowlugol e oɗo e ɗiɗo balɗe sappo o hadis mo nela sa sallam tindini nene men Aisha nene Aisha radiallahu anha ɓe landino neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ayyonulaɗo yeeto lan simi andi ko jemma hombo woni jemma laylatul qadre ko honɗum mi wiyata e on ɗon jemma nelaɗo maaki quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko du'a mo en fof hunji ɗen ara ko en ɓurtu hebbinoragol wowlugol oɗo du'a sabu ko du'a mo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama tindini en yo en heewu wowlugol e oɗo e ɗiɗo jemmaji bal e jemmaji sumaye on fof se wattani yila hay alma miɓɓen ka julten ton nde ɓe du'ade ñande o ñande o haasi kon ɓe wala e oɗo du'a sabu teddugol mo sabu tabitugol mo tentugol mo e du'orgol mo e ɗi jemmaji sumaye tentini noon jemmaji sappo sakkitore ɗen allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها أرى مسبتة دعوة الله سبحانه وتعالى جوع الله صلى الله عليه وسلم إن أنتنا توندما هاري ملادمين صلى الله عليه وسلم هنا تنتنو no hertinanayno ɗe balɗe sakkitorɗe natten e mum giba janngo e tinnare ɓurtunde wakkilare ɓurtunde ɓe wakkilo e majje ɓuri ko ɓe wakkilotono kon e balɗe heddiɗɗen e balɗe suumaye on nene men Aisha radiallahu taala anha kamɓe tigi fillanike wonde men Allah sallllahu alayhi wa sallam hari ɓe wakkilotono ɓe tinno e balɗe sappo sakkitorɗen ka suumaye ko ɓe wakkilotako e balɗe heddiɗɗen kono noon kadi ɓe maake hadis do kamɓe nene Aisha hari nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi balɗe sappo sakkitore ɗen naati ɓe seera e ceinture maɓɓe mana ɓe haɓɓa e tuubu maɓɓe mban ɗi mana ko wakkilagol e dewe ɗen wa ahya layla ɓe wurnta jemmaji maɓɓe ɗin hara ɓe ɗantako ɓe walay juulude ɓe walay nafude ɓe toro Allah ɓe rewa Allah wa ayqada ahlahu ɓe findina kadi hon ɗum ɓe ngureji maɓɓe ɗin haray noon nde ɗo tinnare ko nela sallah sallam waɗayno hino mofti dendanangal ɗoftareji ɗin giɓa e juulugol ha e horugol ha e janngol alquran janto inde Allah subhanahu wa ta'ala hebbinattugol sadaka okkora hay so tawi ko mari kon ɗuuɗa sadaka hewtantake mo kala ko mari kon si anniyike anni e laaɓuɗo si a okki goɗɗo 500 francs e hoore anni e laaɓuɗo anndu ko joddi mawndi marɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala e wiyay tun sadaka woɓɓe hakkille mum yaha e marɓe niveau go'o e niveau gurdam mum ɗan hara wattane yili mo kala ko mari kon ko ɗon an kadi natta aljanna ko marɗa kon ko fanɗi o ko fanɗi hertin ko fanɗi o ko fanɗi peccituge ɗum ɗon an kadi anniyoɗa ɗum ɗo ko fi Allah subhanahu wa ta'ala min kadi woni ko mi waɗani ɗum ɗo ko fanɗi o noon ko fanɗi e wii giba 500 on ti wawa ittude ɗum kañum kadi okkora goɗɗo ma huntina goɗɗo ma jonna miskino ma jonna hato jinɗo gila ɗon ha yeeso ma ɓur ɗum fanɗude yo taw ton hara anniye on no laaɓi anda ko suumaye ni ko sa'i barkinaɗo ko waɗɗa fewn ɗo o sowete baraji mum sowete ko sa'i mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en fiyo en ɓurtum fattorade moƴƴereji e waɗay seeɗa heɓen mbuy haray ko en ɓurtu wakkilade e dendanangal dewe ɗen ɓurten kadi wallidirde ɓurten kadi yurmodirde saabu haray ɗum ko jeeya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e dewe ɗen wakkile ɗen kadi hon ɗum ka ɓeygureji buy e me en haray no wakkili moƴƴa
kala ka haaji wi'a ko bayana ma ko fi sabilillah ma ko juulugol ma kala ko inna on tika moƴƴere on tigi yahay waɗa kono ɓeygu ne aran wakkitirde ni ara wen andu ɗi ɓeygureji me'en gila e sonnaɓe men ɓen ha e feɓɓen ko mas'uliya ko responsabilité mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e hoore men ɗum wona ko suɓindina ɗen noon wona naafilo ko hunde tawayde ko waɗɗinde e hoore men allahu on ko wi'i ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dande wonkiji mon ɗin dande hoore mon dandon kadi hon ɗum ɓeygureji mon ɗin nattugol yiite dandiren ɓe honno yamirgol ɓe ɓiɓɓe ko moƴƴi neyaɓe e hoore ko moƴƴi suusina ɓe waɗugol ko moƴƴi encourage ɓe waɗugol ko moƴƴi onno danda ɓe haɗa ɓe woɗɗintina ɓe e kala ko tawata ko laawi bonɗi ko tawata woɗɗinaɓe aljanna naada ɓe yiite yo allah o newna en gollitirgol ko wonɗen e nande e waajuji haray wonayi en jokku enen tun yeggiten fi ɓeygureji ɗin haray koye wakkilo mo kala e men en nani ko nena aicha maki ɗo kon ko hon ɗum koɓe haɓɓitotono ha moƴƴa ɓe wurnta jemma maɓɓe on ɓe findina ɓeygure maɓɓe nden ɓen kadi tawe e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala fi yoɓe heɓu moƴƴere suumaye on yoɓe heɓu moƴƴere balɗe sappo sakkitoro ɗen yoɓe heɓu moƴƴere jemma laylatul qadri on hara no tawirno ɗen hattogine e aljanna ɓeygureji men kadi ko noon kadi hattogine e moƴƴere hattoginire e aljanna hara e noon orientugol ɓe fewna ɓe holla ɓe laawi ɗin neyaɓe e hoore ko moƴƴi koko waɗɗi en haray en fof wona en kippo hoore men tun yeggiten ɓeygure men nden haray yo allahu on wallu en اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين